Ошентип Байыркы Ош шаарында эгемендүүлүктүн 30 жылдыгына арналган көк бөрү боюнча аймактык таймашуу башталып атат. 3-чү оюн башталып атат. 3-чү оюнга Айтылуу Каракулжадан жана Мөмө Жемиши Белен Аравандык туугандардын эки көк бөрүчүлөрү бүгүн таймашка чыгып атат. Гимни бүгүн Чолпон Ата шаарында дагы дүңгүрөп жатат. Азыр мына эки команда ортого келди. Кана эмесе калайык калык ушу эки топко бир бата берип коелу. Баштагыла жигиттер. Çaptın mı? Her bir ulak oyunda birden ulak teke soyuladı. Buna bu kara teke 34 kilogramdık. Oyun başladı. Свисток versin. Birga qarmaydi da, ana stойка borganmi? Kimlarga qarmaydi? Bor. Mana oyun başladı. Ha Mına bu oyun kızıl bolat okşayt. Kıykırık ökürük menen, koştağı menen, ayhaylagan ün menen. Ha böyle. Birinci. Çında öyle. Hangi zelentan? Niye? Kişine orası aldı zaten. Ulak ortada. 3. nomer menen 7. nomer taymaşıp atkan keze. Kök kitil giygenler Karakuljalıktar, kök futbolka giygenler Aravandıktar. Aravandık 7. nomerde Sabirbek Sagınalıoğlu. Alemi Karakuljalık. Karakuljalık 3. nomerde Bayaman Jalalabat attı güylügü menen tireşip durat. Karagıla Jalalabat attın istülügün berбейт at кезекте түртүп ээсине жардам берип атат. Эки атта тең бир күч бар экен. Анын жерде жазылган мынча. 11-ci менен 11 mi? 10. 11. Eң жакшы көрсөтөт. Osmanov Panas tribunaga kelingizçe. Kaç duranglar? Aldın zapsına şöyle cinsin. Ana 10. nomerdeki her jigit kötörüp çıktı. Жерде kaldı. 11. nomerdeki Alişer Altınbekoğlu çürüp koydu, kötör albay. Zona keldi. Beeline mı? Ne baytın? Mına bu oyunda ыкчам başlaşkan komandanın müçelerinin atı jönünü aytıp koyayın.
Каракулжалык команданы Мамат Муса уулу Амантур Хан деген ат менен оюнга катышып атат. Жана ошондой эле Сабырбек Сагыналы уулу Хабиб ат менен Сапарбаев Шумкар Бүркүт, Рыскулов Актилек Пегас, Сейитказы уулу Айтмерек Сусамуратов, Алтынбек уулу Алишер Арман Күрөң, Бекболот уулу Исламбек Актоно ат менен ат салышып атышат. Бирок кара чокулат көрүнүшүнө аркага карап. Мына бу мөңкүтүп ойнотуп аткан эки тараптын көкжалдары 7-чи номердеги Сабырбек Сагыналы уулу Хабиб аты менен мөңкүтүп аткан кезде 10-чу номерде Байманап Эржигит уулу Баймамат Эржигит уулу оюнда турат. Кана? Бул нарак турларны Ошо жерге туруп. Таштадым. Айтмырек экен, а? Онда айтмырек. Жерге түшүп калды. Тайгазанга жеткен жок. Кана? Нурастан алды. Ким көтөрүп чыкты? Нурастан канчанчы номер? 4-та. Тириктер билбейт. Жаз чоң. Кана. Эй, таштады. Колуң көтөр, кайсы номер? Нурастан 4-чү номер. 4-чү номер Нурастан. Кол чаап койгула, урматтуу көрүүчүлөр. 1-чи упай каракулжалыктар таштады. Кетти. Кана? Оюндун 7-чи минутасы башталып атат. Кана эмесе ат салышкыла. Каракулжалыктар. Аравандыктарга бош келбегиле. Поппоза. Sen etmedin mi çağırıyorsun? Kana? Düştü. Arabandan biri düşüp kaldı. Muha! Kana? İşte krasava. Muhammed. 6-cı nomerdeki Muhayda Amantur. Mamat Musa уулу Amantur. Han деген аты менен 2-ci упайды таштады. Ciniz aldı. Нормально атат. Silo atatım. Nerede atağı? Sakın bek. Becet. Kalmış. Şey mi? Каракулжа. Тилек айтады. Улак Каракулжада 11-ci номер Алтынбек уулу Алишерде. Алишер Арман Күрөң аты менен ойноп атат азыр. Арман Күрөң аты менен, Айтмерек'e verdi. Алишер алдырып койду. Çal. Kana aldı. Karagulcalık 7-ci nomerdeki Sabırbek Sagınalı уулу taşladı. Habib atı menен. Sabırbek Sagınalı уулу 3-cü upaydı taşladı. 9-cu minutada.
Budan keyinki oyunda görəsiniz hatta. Alsa dedi. 3-0'da Karagulca aldı da. Ketdi o. Ketdi. Kana çamdağla. Kızı oyun bolu atat. Vakit 10. minutada oyun жүріп atkan kezi birinci time. Kana 5. meni Çakıp tartadat, çakıp. 6. time aşıp atat. Tart, malades. Tart. Ya çakı. Ak koyam böyle. Kana Ulak 5. nomer Nasir. Joldaşı Bek'ti. Aynen. Nasirdin oğlu Cakıpbek. Bu ne konuştu? Ulak 5. nomerde koyuru beycadat. Hiç kimge bermey жатқан kelse hazır. Hey, ketті. Kayış attı. Atımının 5. nomerde Bek. Cakıp ha. Oy. Cakıp. Jakıp eken. Nasirdin oğlu. Köp koyan. Yemem oldu. Jakıp Palvan. Kök koyan atımının. Verdi. Toğuzda veriptir. Eko, kalıp kalış gerek lazır ha? Çamurdan tutacak çıkımın mı? Aravandıklar jakındatpay atat. Kana 5. nomerde Jakıp Palvan. Bermey жатат. Жерге düştü. Ortada Kana 10. Karagulcalık Kökbörüçü menen 7. Aravandık Kökbörüçü Susamır. Taymaşıp atat. Kimi salat? 10 meni. Karagulca aldı. Karagulca Susamır meni. 10. nomerdeki Alişir Aytmerek. Kayra taşladı. Kana Aytmerek. 7. nomerdeki Mirbek. Taymaşıp atat. Kitchine naratıyor. Bir gün. Aytmerek kötürdü. Takımga bastı. Kana Aytmerek. Hem oyundu. Kana oynattı. Aytmerek. Aldın tosup koydu. Spokojno. Ana. Şaşpa. Taşla. Keldi takıç alıp ettir ha. Karavandıklar kattu tasir berip atat. Sistok sızlıktan çıkıp ketти. Muku. 14 minut 10 sekund oldu. Akırkı 50 sekundda. Nölga. Bir açko 5 kere. Durun, reklama kaç. 5 balondaş birin. Şöyle koyuş birlikte. Kukele tatlı. Kadam. Vakit bitti. 3 öyle sevindi. Birinci time ayaktadı, sonuna çıktı.
Hazır sizler menen Aravan rayonundan gelgen kökbörçülөрдү tanıştırıp koyayım. Nomer 1. Tatlı Kerimler gel tatlı Kerim. Kana jigitler. Burada eğlen bak güzel orada eğlen. Muskalı gördün. Da. Oh. Aleykümselam. Siz de vurduk da. Şuna gidiyor hoş. Saçta zınk var onda. Sentrga ayda gala. Bolbay. Ama çeken ötken bir bayağı at menen daha çıkan. Oyunda. Kana başlagıla. 10. nomer menen 7. nomer taymaşıp atat. 7. nomerde Mirbek Alıbayev Tumar деген аты менен таймашып атат. 10. номерде Сейит Казуулу Айтмарек Сусамыр аты менен. Экөөнүн тең аты тил алчак эстүү аттардан экен карагыла. Ат кадимгидей жардамдашып атат. Айтмарек улакты көтөрдү. Айтмарек кана Мирбек талашып атат. Кана Айтмарек чыкты ортодон. Тегеректен чыкты. Чүдө. Кана Айтмарек кетип атат 10. номердеги Сусамыр аты менен. Улакты жоготушту жерден көтөрүп атышат. Ким көтөрөт? Кана sen işte takma değil. Bulgaysın da. Senet. 3. nomerde. 3. nomerde Canış. Kulak menen. Çalgasatsa aldıran. Atan ayağa dönüyordu. Canış. Çetin menen. Canış tartışıp atat kana. Sızıktan çıkıp kettiңер. Улак ортого турду, ортодо түштү. Кана Samır menen Seyit Kazulu Айтмарек. Çıktı. Çekildi. номерден айтып турчу. Onuncu nomer Айтмарек менен 10. номерде Эржигит. Экөө тең 10. номерде таймашып атат. Кана Айтмарек жерден көтөрдү. Айтмарек көтөрдү. Кана 10. номерде Эржигит атандашы талашып атат. Айтмарек алып койду. Кана İkinci tayma bu. Айтмарек кетти. Айтмарек Сусамыр аты менен. Burasından götürürüz. Yat! Bir eğlendiriş gerek ha? Tazanla bir bağlı koy. Ye bir çok da aydaş gerek kap. Şaşma bası var. Tel toru. Tel toru. Kana Sultan Murastan. каршылык көрсөткөн тарап каттуу Айтмаректи жылдырбай атышат. Rastan. Çıkıp
Sızıktan çıktı, kayıtkıla, ortağı. Öldü değil. Ulaqda ortağı. Düştükene kaçtan oktar. Ekmeği bir zeydaş kereyle. Oo ne kaparsa. Şöyle ekmek sonra şekilde getir. Ot çaçata ottu. Zaten da ortana. Oloytan da. Fabrika. Ya ders gerek. Fabrikanın ardından. Halbuki Şu fabrika ders gerek. Fabrika çalış gerek. Ardından aytmaya gerek. Oşa varış gerek. yaşta var. Ha. Oşa varıp böyle yükü. Salı. Çoğu geçiş gerek dağı. Ortadan bu. Yükü karmaşkan boyunca geçiş gerek dağı var. Oltan çocuk var. Olasın mı? Kana, Kim çıktı? Kimin bura çıkan mı? Jengilip kalıp kafa alıp ketip kaldı o. sızıktan çıktı. Ya tükaken ne zırhtıda? Sızıktan çıktı. Saman kılaplar var. Ulaqda ortağı ap kelgile. Tüken bizim de gele var. Dan. İyi geliyor tatamaz. Karanlıklarda çuap taşlar. Bayağı telefon. Ha? Bunu nerede hocam? Var. Karavulcak da. Dur. Koyçu. 11 menen 7 taymarşıp atat. 11 Alişer kötürdü. Arman Gürün atı menen çürüp koydu. Elini alet. Attan kuladı 9. Nömer. Karagılcı aldı. Sızıktan çıkıp gitti. Ana. Oh gitti. Ayşe'nin atölye gidiyor. Ayşe'si kalmış. 9 yıl. 4 çıktı. 4 çıkıldı. Hazır 9 çıkıldı. Sabır var. Değil mi ala? Fabrika yeti. Yetiyor. Ulaq ortada. Yeti. Halbuki bilmez. Kana. Yeti benim. 10. Nömer. Aytmarek menen Aravandık. Beka tireşip atkan keze Beka Kayış degen at menen taymarşıp atat. Attın. Beka katı tırmışıp atat. Kana Özgün. Aytmarek alıp çıktı ortadan. Kana taştatmadı. Aytmarekten alıp koydu. Aytmarekten aldı ulaqta. Çeti öyle mi? Andan dağı alıp koydu. Mana 9 yıl. жерді Vegas. Улақ жерді таймаш күшіп атат. Ким суырып шықты? Улақ жерде жатат. Бастам. Aka tosuk kaldыңыздар.
Aldı ana. Oy taşladı. Azamat taşladı. 6 nomerdeki. Muhuk kene? İki testede. Karagulcu komandasından İyi o. Han degen atı menen taşladı. Sana atam mingen gitmeken de. Alışırken. Karagulcan yengip aldı жерден 11 номер Алишер Алтынбек уулу Арман Күрөк аты менен Тайгазанга баратат. Кана. Ташта. Таштатпай атат. Таштадыбы? 11 номердеги Алишер Алтынбек уулу Safçıkta özüçe. Bilmiyorum ha. 11 minutada taşladı. Oşamtip esep 5-0 esebinde Karagulca aldı da. Gitti. Ulaқты жерден көтеріп атат. Орда көтерді қойбады. Шынығы улақ жерден көтеріш та оңай емес. 42 килограммдық улақ. Ор 32 килограммдық улақ. Көтерді. Қайра қолынан ұрып кетті. 4 номерді көтер албады. Ne bir jigitler kana bileginde küçük alдар koldu sungula kulak ortada 13. minuta Alışılar tuttu. Hayır parça. Karagulca Aravan betleşüsünde 12. minuta esep 5-0 Karagulcanın esebinde. İkinci time. Bir time var. At bastırağızı. Ne işte? At bastırgan jaga o. Kaysat mı indin? Ben Hamdi indin. samır deminem muhtemelen. Çekemeyecek yani mi? Orta. Özü zeşte anan çavulga orta kat bulsaç. Oldu mu? Ziver opalı. Şöyle oynayıp da. Mana жерден көтерген 10-чы Айтмарек 10-чы көтерді. Аны мені талашқан ер жігіт тартып алды. Ер жігітті улақ ер жігітті. Öz jaka salgаны kaldı. O er jigit özünün Öz jaka saldı. er jigit özünün tayfasına taşlap aldı. Er jigit özünün tay kazanına taşlap aldı. Er jigit Aravan'ın komandası ekenin unutup kaldı okşaydı. Kantke menen er jigit azamatlık kılıp tay kazanға çeyin alıp bardı. Azamat kol çağıp koygula. Şunday oldu olsun. Öyle. Yani bolo. Ne dedi? Altınlar. Altın oldu. Özünü say oldu. At almak getir onanı. Oradan atı. Kana oyun kayara ulandı. Vakit boldu. Rastancık. İkinci time Hafta olmayan 6 oldu. büttü. 5-6-0 esebinde.
Kettiğim Alişerke. Kanalcır. Hay erkek. Bolmaydın bey. Jakıp ne olup atır sana? Çakmayın. Ya hazır. Kökbörü oyununun 3. taymaşı baştaldı. Svistok, sızıktan çıkıp kettiler jigitler. Kurpalarınızga жіберіп қойын ба? Жоқ, группаға жөнелтіңіз. Ынтымақташ oyun oynayabiliriz. Jigitler, to'xtatqila. To'qa, senin maydan Urskan Ekman'da kudaydı. Aytsa, ilk komanda teң чип кетесіз, айтып Егерде ойын топылыңды болса, 2 ойын тең поражение болады. Есіңерге тұтып қойғыла. Егер ұрыш бола тұрған болса, 1 жыл ойынға қатыспайсыңар команда. Ошон үшін есіңер бар да, етеңер жиғыла, тоқтатқыла. Ilk komanda teң поражение болды дейді. Судьяны ұққыла. 2 командаға жаза берілді. 2 минуттан. Башталды. Мушташ ойнап. 3:30-да чыгады. 11 номер Карагулжадан жана 4 номер Аравандан 2 минуттан жазанаға берілді. Oyundu başlay bergile. Alişer, номер сыл алла. Alişer, номер сыл алла мындайраак. О, тосуп калдыңар экранда. Alişer, а? Кемчик алайын мынар. Жагың не болду? Туара сумкаларда. Чалып, наска ташайды. Сен насканы коңдуң го? Алкам. Жатма. Adamı sal. Sal yesep. Kim? Kesin. Birbek. Bir açko tuş. Upay oldu Karagulca. Kim taşladı? Kolunlardı götürüp koyulaçı. Savurbek. 7 номерде Habib деген atımını taşladı. Жаза Мамудағыла, әкелер шығыңыздар. Жаза бүтті уақытысы. Кетті. Оқаттан албадыңыздар қалды? Стоп, сигналды ұққыла. Bu yakı 5 hafta kılıp verdik o. Ha? 5 hafta. Kaç son mu nasıl? Солғында жоқтың орталыққа сеттір başka. Sosun az septile de akçasını deyip tural, az akçası dönüp sonra getirdik de. Onlara mı akçası sevdi? Az bir geçen gel konumuz. Qara, jardam bergile. Skori kele qo'ysin. Skori kelsin. Yani naatqa o'tirib. Bir chetga chiqarg'ila, skori keladi. Ya qilaka. Bir chetga chiqarg'ila. Keragi yo'qmi? Kerak. Gelip qarab qo'ysin, bir chetga chiqarg'ila, ber yoqqa. Bir yoqqa chiqarsang, skori bir qarab qo'ysin. Skori keldi. Kim o? Jetelegan bir olib keldi seni. Skori keldi. Erza qaltıqsınday.
Çoğuşarda durursun, skora girip gitti polyaga var. Vaqt tutup turami? Vaqt to'xtatib turamiz. Ne o'tiring? Qarag'iljadanmi? Zaptaqqa? 9 kun bile? Demaktilar aka. 9 nomer attan qulab. Canış davay! Kichkina zapqi tartib o'xshaydi, sirtqa chiqib dem olib atat. Hozir o'yin ulanib atat. 2 nomerdagi Qarag'uljalik Haqatbek uloqni ko'tarib keldi. Tashlay olmadi. 2 nomerda Canış ha? Haqatbek Qarag'ulja ati bilan o'yin o'ynab atat hozir. Qana Tayqazanga yaqindab qarshilashlar o'yin bermay atat. Qana Qana, ey tashla. Qana, Haqatbekdan olib qo'ydi o'xshaydi. Alo. Yemi da kim olib qo'ydi? Tartish chiniqi uloq qattiq bo'ldi. Ha, mana Haqatdan tashlatmadi. 6 nomerdagi Amon turda. Tashlatmay atat. Qani ko'tarib turib, taqasanga yaqindaganda qayra tartib qo'yishdi. Qarshilashlar kuchli chiqdi qana. Aravandiqlar o'tda Zamat tashladi. Kim tashladi qo'lingda ko'tar? 6 Tilek tashladi. Birinchi nomerdagi Tilek tashladi. Knockout degan oti bilan. Jetdimi? Hozirgi upayda tashlagan kim qo'lingizga ko'targilachi? 6mi? Je 1mi? 6. 1 ekan. Tilek tashlabdir. 10 nomerdagi Erjigit olib ketdi hozir uloqni. Erjigitdan olib qo'ydi. Sağa çıkma. Erjigitdan olib qo'ydi. 10 nomer Aymerek. No'xta qo'yish kerak ekan. Turmush yozib. Aytmarik. Qanbu? Nega chilatgan? Tayqazan var, duruyor bu. Sigir kuyu zalı, nashta o'zingga salib qo'ydi. Uloq o'rtada. Aytib keldi. 3-chi taymdan 9-chi minutasi. Esep 8-0. Qarag'ulja oldida. O'yin boshlandi. Jerdan 10-chi nomerdagi Aytmarik ko'tarib oldi uloqni. Ulanuda. Qana? Sürper davno öyle cakıp başlık vermiş. Ha? Cakıp koyuyormuş. Gogat bir kez getirirler. Gogat bir kez getirirler. Nuke kana, nuke bırak. Ne koptu? Anlayı salam. Sızıktan çıktı. Sen o ketken attı. Getiriyoruz böyle. Ne koşuyor? Üçleri kattu taymaşıp turadi. 3-chi taym. 11-chi mevzu. Aynen şeylerin oldu. Hepsi mutluluğunu biliyorum. Ayırıyor. 3 taştan oldu. 4 taştan oldu. Kötüydü sapta. Tamam, hayır. Ya şöyle başka nemelerde ulaqsılar çaptırış kerak. Oyunga 11-chi jana 10-chi nomerdagi
Көкбөрүчүлөр ат салышып атат. Жерден көтөрүү боюнча көтөрдү. 11 номердеги Алишер көтөрдү. Алишер. Арман Күрөк аты менен. Арман Күрөң аты менен. Сызыккан чыгып кетишти. Аут кайрадан ортого улак алып келе жатышат. Алишер менен Эржигит. Эржигит көтөрдү. Эржигит көтөрдү. Берди biraz. Азамат. Азамат. Кашка аты менен биринчи упайды таштады аравандан. Кол чаап коюңуздар. 4 келе команда калат. 2 келе команда. Кетти. Менен 1-2 4 команда каласың. Келе команда Oyundun bitişine 3 minut vakit var. Çamdağla jigitler. 3 minutun içinde kança upay alsanızlar da bolat. Çam kaçtı. Kara çam kaptırgayımdı. Köpkelerin öyle. Köp su seyrettirisi gerek. Aa, suya koy da. İşte talarsa, çamur, tuz yapıyor. Nasıl mı acaba? Kana kim kötürdü? Sızıktan çıktı. Berbegili açık haydi. Nuku. Sızıktan çıktı. Yerden 5. nomerdeki Bek alıp çıkan bolça. Kime basıttın çaltat. Jigitler 2 minut vaktыңар var. 2 minut vakittan keyin Basıttın çaltat akşet. taymaş bütöt. Ketdi. Ketdi. Aytmarek berbey жатат. Nurastan'a verdi. Kayqası atı bizimkileri. Ne kal? Nurastan'a berdi. Narayda narı. Koluna koy verdi. Nurastan Hem minut öte. Semska? Baş. akırkı 1 minut vaktыңар var jigitler. Kaç oldu? 8-1 oldu. 7-1. Kana ketdi. Ya bir gol. Haydi. Aytmarek Vur. taştay almadı. Akır 15 sekund. Akırkı 15 sekund jigitler. Akırkı 15 sekund. Ay taşladı. 8-1. 9-1. Kaç oldu? Vakit bitti. Karagulca Aravan Betteşüsünde 9-1 esevinde Karagulca utup aldı. Kutluktaybız. Ya kutluyum. Cetim de hocam. Vadavozdu çakırıp koygula su çetsin. Keyinki Betteşüge dayardan kıla. Batala. Tima ne oldu kan? O. Ulakta durun. Улақта? Ова. Мен тойға не қыламын ака, сатқаншыда. Biz 1 saatte boşayız, çalamın kam.
Asqatga Ау. ана баягы Oyundu жақсы қызы қыл бердіңіздер. 1 saatda çalamız. Өркөнүңөр өсө берсин. Силерге рахмат. Қана омин. Аллаху акбар. Жолуңар болсын.